Guardia Zibilak bi atxilotuak hilketa izan den pisura eraman ditu arratsaldean gertatutakoa berreraikitzeko. Antxoaingo Noain anaiak kaleko pisura alegia. 42 urteko emakumea hilda agertu den tokira. Pues como que se veía venir, sí, eran conflictivos. Empezaron ruidos, como si tiran muebles, o sea... Gauerdian baten batek eztabaida gogor baten abisua eman zion poliziari. Bizilagunen esanetan, liskarrak ohikoak ziren etxe horretan. Como una noche más, o sea, esto pasa de continuo. Ya sabes que tienes un tío que te vende de todo. Bizilagunek diote atxilotuak droga salerosten zuela pisuan. Trapicheo en teoría de droga, bueno. Bart poliziak emakumea gela bateko ohean hilda aurkitu du sabelaldean labanaz egindako zauri batekin. Bertan zeuden bi gizonak atxilotu ditu poliziak, pisukidea eta etxeko jabea. Bajó el propietario diciendo al final las has matado, las has matado, las has matado. Hilketaren hipotesi nagusia droga kontuak dira. Hala ere, ikerketa zabalik dago oraindik.